Yazi ukuthi nangu lo mjida thatha ama-World Cup bona basakhumbula ama-World Cup njalo awuqala abawazi awesibili ukuthi nawo kusemina anginakile lo muntu usehambele nale ntombazana ngithe mase wena uMcDonald lapha ngase-City Rank Soldiers Way naku McDonald siyakule yapha ke ngale sotshe mangijepha ngiqalaza imoto yequle lingaka labantu hey fuck manje ayinangu lo muntu oMworld Cup ngimbona malume ngisuka ishepherd nomgwaqo intombi ngingena epark la ngiphumela ngale ngifica udongo ukubona uma ugijima udongo olungakanyana yabo lento ngithi mina vele ngize ngale phansi ukuthi mina ngiyokweqa lapha yabo ngoba yikho enye indlela yabo papa ijo uma ngijombela kwenye inkampani ngale yabo le nkampani uqala ngayi gate la ama security so the gate ungenwa la ekhaya la ngijombele ngakhona mina ngiyale inkampani fanele ngiphume phela la ayi security malume lafana nami lesi security yelo umuntu wegqoke ishisha elimhlophe malume sangcola la lo yamuntu mfethu wangangidedela ngithi mina akubona laba angitshontshile mina izitha zami lezifuna ngibulala yazi umlungu wethi muyeka hayi security lami bamba mfethu baze bajikeleza labantu malume beza baze bajomba abanye beza babuya nami ngiphila malume ngihambe emoyeni iqonda la ukusebenza yayeka ukusebenza kaphunga nami epic inanda tema uzonanda tema ngiyazi ngifakwa khona ila abantu bama-World Cup mfethu bathini hayi mabro abantu bekushawa ngase ngicela kubona ugwayi kwamanzi konke ngifile ngiyavuza kuthiwa amanzi angaphuzisa amanzi uzofika ukuthi umuntu uma upheka kakhulu aphuza amanzi hayi bangishaya kazi abantu wawushawa ama-psychologist bangishaya laba abantu futhi babona bangishaya nakhona ngabe sikude hey man ama-drugs man mina nje ngiyawasaba mina ungangiyisaba hayi uthi ngiyayizonda hayi ngiyayisaba off camera kwakhuluma ukuthi ufisa ukuthi manje ubasize labantu ngoba uyazi ukuthi baningi abaphakathi kodwa abangasafuni inqwaba namhlanje mina ngivuke ekseni izolo ebusuku kufika uSinawana endlini yami uzongidayisela umbhede ubona umbhede ka-30 rand ubona umbhede ka-30 rand uyaphila kahle lowo muntu manje uthi njengoba belinethe izolo nkulunkulu belinethe nje kule yangivula uyothatha umbhede wabantu uzowudayisa ngo-30 rand yabo uthi aphilile lowo muntu yabo uthi senkingeni lowo muntu embi usenkingeni akuthenganga lo mbhede namhlanje umuntu beyibeke lapha eminyango lo nto wafika namhlanje kuseni beyise scrap yard namhlanje cabanga umbhede womuntu so-right lo mbhede mfo wamthalane ungozi makhaza lapho unenkamba beyibuza lapho ekhayikweso unengozi kukhakhaya ngazi noma ekacalemba yini implango le owayekubulala lo muntu ekhaya kukhakhaya zonke nje lezi azikho zomnsizwa ezewunga umphakathi ngibeka kanjani 2-4 yona nje so uphethwe i-forum kusuke kunzima kakhulu malume ubenza uma kuthiwa vala usuke usho la yabo lo vale ukusanganisa kuthiwa kubalekeki noma nje ubezwa yonke ama-engene bafuna ukuhlupheka awusha usichazele kwenzakalani ushawa kwenzenjani ubanjwaphi le ngozi le ngitshontshe khona indawo ukuthi usemtshebheni ngasekhaya mhlawumbe uyakuzwa ngizwe ngamtshebheni so lapha emtshebheni kunendawo umuzi wabo ongale ezansi esegaraji la phezulu uma sekuba umuzi lo muzi ke ngangazi ngabona ngaleyo langa ukuthi ukusuthi kuhlala la abasebenzi bakhona la yabo lonto siyongena lapha masifika ngena nentwana sikwazi ukungena hayi singene sifike la sivusa amafoni imadlana mhlawumbe 100 something kodwa amafoni khavela yabo lezo zinto sithathe lezi zinto samsidayisa singayidayisi kusala ijacket yami lapho ngoba sithe masingele indawo incane so ngigqoke le jacket enkulu imvumvu yabo ngiyikhumule le jacket ngizama ukuphutsha la kungeneke uma ngena ukhiye nje ukuthi kuhlala abasebenzi futhi la ukhiye bayawazi uma ufaka isandla nawe la ukhiye ukhiye ngivulele accuse na ukhiye ngena mfethu hayi singene singene nginesitofi kanti la kunamakamera wodwa khona umuntu olele la phakathi yabo fuck ngidolele manje awindi yabo iziqhashe siyabaleka sisala kanjani jacket yami eminyango ngisadluli ngejacket siyabaleka
Ngakusasa ekuseni silala khona lapha enqoleni lapha eMtshebheni yabo ngako under the moon. Silala lapha khona enqoleni lapha silala. Baba savuka umuntu esayilula marazo. Nawo abantu futhi ngabanakhe yabo benze. Ngibona umunye ngibamba isandla yabo. Ngibamba isandla ukuthi hawe kazi ngoba siyazazi phila ngamacala yabo ukuthi ayikazi. Manje ampetule la khona stress yasibona stress. Ngasibona stress. Avule la izandleni. Hawu yena. Uthi uyena umngam. Uyena wenzeni? Into wenzeni ngizabona ngeke into engizobaleka la okay. Okuqhamuke lona ke manje uSulumane ngqo. Yabo ungena wakithi ukuthi usuma oyifaka isitolo salapha. Yabo. Thi ndoda usazokhuluma hayi bangithathe raso. Shone phansi. Ngiswa kuleyo ndlu ngijondele kuyona. Yabo. Ebangibuza izinto ayangichazi ke induku nje fast. Sebengithe vuru fast sengiyavuza nje asekubuza uziphi izinto sengiyikhomba. Asaqala sami soyikhomba izinto ngala kwentombazane ngiyikhumbula le ntombazane engakamafuya. Sihambe sifike lapha siwathola ngaze khavela le siwathola amafoni asiwatholi ke. Ngilimala kanjani ke la? Sengiqamba amanga mina ngithi amafoni kwadayise kwenda sematliko. Lapha ekaba bomncane wami lapho isekhaya kahle kahle mina ngiba isekhaya uma ngiyabothi ngiyafa induku lapho sekuvezwe nesibhamu la kuthiwa ayibaleka ngafuna ubaleka hayi ngithi angeke ngikwazi ukubaleka la okay ngimthobela umthetho ayisambe ke siyaphi uma siyekhaya siyofuna amafoni la mafoni angeke ekhaya umuntu ngimdayisela umuntu engihlala naye emgaqweni erank asimazi laba bantu so into engeke sayithola leyo ayi sambeni ngisihamba ngeenyawo njalo manje ngiboshiwe kanje nje asihamba ngeenyawo la phambi kwabantu ngiboshiwe kanje la izandleni faka usalo tape la emlomeni ya bayangikhohle umuntu siqhamuka ngawo lo holo uthi awu punch bag abana ngeke ngabe ngidlule ngifike ngihambe ngifike ekhaya ubaba ke kusestokfeleni ubaba mangeke estokfeleni ukufona ususo dadewethu bafonela ubaba othi sibamba iphika lento uthi mina ngidayisela bafuna baqinisele ngimdayisela ubaba ke yathenga kumina yabo kodwa mina story ngifika naso nalabantu baba gcine suke estokfeleni ezela mefika la mase ngimbona uDondanga ubaba eseza ngasekhaya mase ngabatshela ukuthi bafeza amanga othi wena uzilethekini wena la esekhaya la ayabafika ubaba akasezwa mshini usedinwe lento uthi mina ngimhlanza kubanumzane lapha ngizothi uthenge emaseleni yabo ubaba uthi mefika ubaba oseshaya mina kusedlula la Thela induku sekuyilabantu ababamba ubaba bayithi hayi ungamshayi phela yabo safuna izinto mfethu hayi sithi kwenzakaleni amafoni ayi-2 ngithi ine story sithi sekufunakala amafoni siqaqe la isekhaya ubaba wami athi ayingeni indaba zalokuganga kwami abahambe nami mfethu ngiqamba amanga futhi again sengakumalume-ke manje umalume wami uyena waMthalana uma ngifika naye kwakhe akekho naye usemakhaya yabo akekho usemakhaya umalume uzokwenza njani angithi bafonela umalume ngeni okay sengiphindiselwa ke manje back sengiyonetshela ngoshawa ngoba sebengibahambisela abayilutho labantu sasihamba sesibuyela back eMtshebheni khona indawo lapha ematiki uqhamula ngako Thwaleni ngikho ukuthi useThwaleni kune-bridge ubona ama-bridge mase kuba isidaka asazi isidaka manje mithi ngiyajomba phela ngibona ukuthi ngiyofa induku yabo ithi ngiyajomba ngingena kulolu daka khona isekhulu ngimkhohlwa lo muntu afe nami umuntu ucabanga udakeni afe nami sebemnyama ngale ndlela ukuthi kodwa angidedele khohlwa ngiyobe ngiyobalesa ngikhohlwa ukuthi konje bangitshengisile isibhamu bese ngikhohliwe ngaleyo nto ayibangibamba okay senginjani udaka ngisabona nje uma ngidlule kusabona nje mina yabo nginjani udaka ngingcolile siphinda back ke manje egcekeni singiyoshawa engifike lapha mfethu bangibopha ngenye indlela le yanda ngiyazi le nto lesasihlale belihlala lezi ezoplanas lezi cishe zibeka nje lezi indalo mhlobo umntana ngiboshwe kulesihlalo again ngiyazi kuqale ngiboshwe ngale ndlela ukuthi anginyakazi angisho ukuthi alingishonele namhlanje hayi bangiqaleka nje ukubona le scratch kwawuyiplango elikhohle le plango nje wavasha kwebhedi lavula ugazi lehla kanje banginebela ke bangana sengizashawa kanjalo lazo umlomo ngalimala ubaba sengisashaba kanjalo washo ubaba la emlonyeni ubaba umncane wami la ntshontsile nakhona njalo lento yokuntshontsha indala manje 25 rand baba ngana ngishaya suthi
sesibuyele la right sesashawa okay kanti lapha ka ukamalume wami ngifica ngithi abafowethu Yeah. suthi bafonela sebefonela amaphoyisa ukuthi naba labantu basemjebheni labo maSulumane bahamba nomfethu bayamshaya yabo ngisinda kanjalo ke la hey so angithi bangilethe kule ndaba bangayazi le ngoba lapha khona umuzwa khona phezulu khona le ndlela izakulehla labasebenzi abayazi abantu abaningi ngilapho mina qhamuka omunye umfana weSulumane lo mfana weSulumane uzofika la indaba manje ngafuna ukubulala umuntu engabe ngibulala umuntu unothi into enihamba naye lo muntu nihambe naye from like ngeenyawo nale kubo naphinde nale kubo sekuyaziwa lo muntu uhamba nani amaphoyisa afuna nina manje mteteleni lo muntu ey Jesu ngizaboshiwe kanjalo yabo ayabangaqaqe manje buza lo lisuma lithethisa laba lezicashala lezi khona yabo ukuthi wena mawuboshe uzokhishwa ba wena mawuboshe uzokhishwa ba wena mawuboshe uzokhishwa ba ngiyekeni ngoba senihambe naye seniyaziwa nifunwa amaphoyisa manje ngalo muntu ngisinda kanjalo ke lapho ayingcina ngangakhoda uhlala khona emqaqweni lapho kumjebheni ngishoshobila ngabuya kanjalo ngasinda kanjalo lezi depression mfethu zakhona awuyisho sibhedlela kwenziwani esibhedlela uma uyibhala upholela emqaqweni wathathwa abantu futhi ngempela abaserious bakuyise esibhedlela uma wena mawusinabani nje wathi ulimelephi angikhumbuli ngiya kuningi le mali lapha angikhumbuli ngesibhedlela and imali nje uqhubeke nempilo impilo yakho nje njalo yazi kulolu daba lakho ngiphikha indaba yalesi sibazi lesi Yes. ukuthi washawuba umncane wakho wawungakanani ngisafunda primary okay futhi mhlawumbe uma sixoxele ngokomlando wakho nokuntshontsha yes waqala ukuntshontsha ufunde primary kodwa ngoba wawuyingane kwakubukeka njengomngane kodwa manje iyakhula lento weze wagcina manje wacishe wayobulawa abantu ngokutshontsha awusitshele ungathini wena ebantwaneni abancane mhlawumbe nakubazali izinto okumele beyigade ukuthi kungaze kufike lapho usuphethwe khona amasomali yokubulala into ibonakele eqala umuntu emncane ngoba washawa nasi sibazi bathi still waqhubeka ngokucabanga kwakho abazali okumele benze ukuvikela izingane kuze kufike kulelo zinga kunzima ukubavikela bhuti ngoba angithi thina suke sifuna lezi zinto abazali abangakwazi ukusenzela zona so ngiyakhumbula mina ngishawela u5 rand ngangawabhemi lapho kwakudayisa amakhekhe empako yabo ngihalela mina into abazali baba abangakwazi uyafford ngaleso sikhathi so mina sengincamela ukuthatha ngizenzele ngoba mina ngifuna lawa amakhekhe ngibona lento so lento iya ngokukhula yazi mina yes lento yokuganga ingiphatheka ngoba ngingayicabanga nje mina ngakanga ngafunda standard 2 mina ngifunda standard 2 ngigqoka ugrey umfishane ngihamba ngeenyawo ngiphatha u7 ongaka esikoleni yabo lento indala nokwebe esikoleni satshontsha esikoleni sasifunda nabo kona bafethu sesibaqala manje siyixoxe nje lento nalako mafonini siyoqhekeza isikole cabanga umuntu ofunda standard 2 kangakanani lapho ngisakhumbula iminyaka but awumagine umuntu ofunda standard 2 afika aqhekeze isikole atshontsha ama exercise amapeni kwakusathiwa nezinko no peanut butter ke emakhaya satshontsha yonke leyo nto from standard 2 yabo ukuthi indalo into engeke malume igwemeke leyana umzali abazali ngekhathi sina sakhula ngazo mfethu babengakwazi uku-afforda yonke into esiyidingayo so mina ngokwami ukubuka uma utshontsha umntwana usufuna lento abazali abangakwazanga ukunika yona ngazi noma ngeke uyayizwa into engizama ukuyichaza mfethu ilapho mina ilapha angibothi ngagwemeka angiboni mfethu ikhula kanjani lento izifike lapha khona isikufake enkingeni uyafunda u-standard 2 kwagcina kungatholakalanga ukuthi nina noma kwagcina kutholakala akithi phela kungani sizodayisa khona futhi amapeni nama-exercise la sibatshontshela esikoleni sizodayisela iy'ngane futhi la yabo so yabo thina into itholakala ukuthi wona nidayisela ubani umdayiselayo hawu sicelo nobani cabanga lapho umkhulu wami uyikhansele yonke lento yamacala la endaweni ibikwa kuyena afika umkhulu la bayibikwe lento no babo ma-governing board labo babumkhizi ngamakhumbula bafike la esikoleni umuntu wafa induku nalapho sashawa 12 ngiyakhumbula ukuthi wasilale ebhenchini sabanjwa sashawa 12 soba u3 wathi mase kuqediwe umkhulu wasethi hayi bengicela ngitshele mina-ke nje halala umkhulu wami mfethu mina usasho aweshaya mabho awangene nebula kwangaphelela lapho aqhubeka malume saqhubeka ngazi le nto futhi angazi malume lento yokutshontsha
ukuthi nje ayinhle kodwa ingiqale ngimncane le nto. Njengoba sengiyeke sengimdala sengikwazi ukuhlukanisa u-wrong no-right. Le nto nje iwukhondo lolumbi. Khondo lolumbi malume. Khondo lolumbi. Lesi sibazi owabekiswa yiNdiya ngaso la. Siphi? Lisa walimala kunjani? Hayi lana ngalimala eTorhweni. Ngangisebenza eJacobs. Ngasebenza eJacobs nje kudala ngangakabhemi futhi. Hawu wena ubhema ususebenza? Ubhema sengibuye ekusebenzeni. Ngase uphelile umsebenzi sengimdala nje. Ngase ngihlala uqala kwami ubhema ngaqala eMachobeni. Ngisuka eMlazi. Emlazi kuphantwa ngama-CD yabo ama-DVD lawo ama-movie. Ngisaphantwa ngalonto ngihamba mina ngiye eMachobeni. Nakhona nje lamacala okutshontsha sengitshontshile eMlazi. Usisi wami atshontshe usisi wami camera. Ngibaleke sengifuna amaphoyisa emqashweni lo ngibaleke ngiye eMachobeni. Emachobeni mangifika ngiphanda ngani ngama-movie. So ngiyivukile ekuseni ngihambele. Kamakhelwane ngomfana lo mfana uthi uVe igama lakhe. Kunomfana kamakhelwane obhema lento. So nje bengibone lo ngivuka agcine seza kumina awu sicela mfethu wenzani ngenza u1 2 ngicela ungivuse ukuthi mina ayikho inkinga phela ngimbhenele ama disk ngimnike avuka so siba u2 siba u3 sivuka yimini uma ingane uyena mase qoqela laba abanye abhema nabo kuve ukuthi hayi mfethu ngimfana ufikile lapha nisuka eMlazi uphanta kanje nani ngihamba nifike nifana nombolo uzoninika ispan pantena okay bafike ngempela futhi laba beze la kumina ngibabhenela sokuthi sesinabantu basesila ko5 mase sidayisa sonke siyavuka ekseni kodwa laba babhema bonke mina ngibhemi nhlalo uma ingane yami yokuqala sokuthi mase bebuya bezokhesha apha labafethu ila sesihlangana khona sonke ngithi sebethatha imali zabo bayothatha imali zabo mase siyibukela ama movie mina ngisho ngangisabhema insango mina ngishukela insango kumbula lo lusuku ngiqala nje mfethu angizwisa lento hayi malume lapho la suku mfethu akekho uma ngane sihlele kwenye indlu angizwisa lento ayanginike lo mfethu ngishaye lento engishaya ngendlela ukuthi ngishaya ngenzulwane ngifuna ukulala ngihamba ngifike ngilale mhlambe kuphele 2 weeks 3 weeks ayingifuni lento yabo yabo ucishe ngivale nomoya ngiphinde futhi awungiphinde ungizwisa lento ngani laba mfethu bawe ukuthi bakhanda arosta kumina ngoba mina ngiyaphanda wazi ngane wa roast sobhema ngawa futhi ngempela ngibheme lento yabo ngiphinda ngino roast sengiyayithenga ke manje yabo ina iqala khona ngiqala kwami ukubhema nokutshontsha kwangempela ke serious ukuthi sengijotshela ukuthi ngijotshela ukubhema manje ngaqala from lapho malume ngoba ngikhumbula computer ngase ngidayisa ama-parts yabo processor lawa ama-RAM lawa oma-DVD rights ngase ngidayisa kanjalo kwangawa bhu njengoba sengiwile sengiyatshontsha-ke mina razi ube ngitshontshe emzini umuntu ngitshontshe ngishiye i-10 kg evuliwe ivaliwe i-dry pack evuliwe ivaliwe hey nginoma ingane phela endlini kufanele adle-ke yena razi le nto angihlukumezi ayi kube ukutshontsha kwami kanjalo ngiqala from Machobeni nje malume ngiyaqala khona ukweba ngoba phela manje kufanele ngifidele ama-drugs ami nanginoma wengane endlini kufanele adle umuntu usifazane ngiyamfihlela futhi ukuthi ngiyabhema kwakuyimesi nje kodwa gcina kanjalo ngagcina ngingenile nje udumo ngaze ngazofika la eThekwini emgaqweni no silandisa mfethu ukukhula kwayo mfethu sinosuku lonke nawe asifuna amanqampunqampu okay from uMachobeni ngibheme ngigcine ngisuka eMachobeni ngibuyele ekhaya eMzinyathi uma wengane abuyele kubo naye ngithi akusahlaleki la nje ukuthi sengiyabhema senginamacala futhi nala eMachobeni sengiyatshontsha ngakhona endaweni ngibuyele ekhaya eMzinyathi mangifika ekhaya eMzinyathi kube umuntu ongathi uyayiyeka lento yabo angihlale kule nekhaya ifamily hayi kube right sengidla sakuyitshontsha ke manje yabo njengoba ngifikela ngithi ngifike ngingabhemi ngifihlile sengidla sakuyitshontsha sengifica abanye abayidlala nabo abayifihlayo la umfana omakhelwana wasekhaya kaMuthu usabhema namanje lo mfethu esinisidla naye lento siyitshontsha sidla naye siyitshontsha ngagcina singasayitshontsha sengiyibhema nje 99 sekwazi ukuthi usicela uyabhema ngihlala phi ngihlala eMzinyathi ngaphinda futhi ekhaya ngeba yena ngiyangilethe eThekwini
ngitshontshe ekhaya ngiplanile yabo ngiyotshontsha amafoni ka-anti wami. Anti wami usebenza Dalton Durban North, so unemoto lo muntu. Mevuka kusena ubona umuntu obile egcekeni ukuthi uthatha yonke into yakhe ayizoyidinga ayifake emotweni, maqeda ukufaka emotweni uyaphi uyovula igate angithi. Avula igate mase kuqedile kufanele akhiphe imoto ayibeke phezulu. Mase ebekile imoto kufanele abuye azovala igate. Mina isikhathi sami sokutshontsha amafoni ka-anti emotweni leso. Ukuthi thame uvula igate iyona gap yami le. Thame sevala igate iyona gap yami le. Ngixoxa lo munye umfana uthi mfethu ngeke ngifuna ukuzama ukushaya laphana ka-anti yabo ukuze ngikwazi ukuyeka lento yokubhema ngiyovula itafula la eThekwini futhi. Lo mfana vele ayithatha indaba yami yokuxoxela u-anti lapho ukuthi le ndoda la izotshontsha lapho kwena nje izotshontsha kanje. Izwa ngibanjwa kanjani la. Okay, ngiyafika abantu say awe uthi mina ngiyeza. Mina sengikhona egcekeni mina ngazi ukuthi abantu sebeyazi labo. Ngifike ngibiwe la. Ngijomba igate. Ngime ngase umgodo wabadoda. Ngigadile imoto lapha. Abo anti ngalalanga ngine kangala nto umuntu ovalelisayo nje futhi uhamba kanye nezingane zakhe zesikole manje suthi endlini akumuntu yabo. Suthi ngishwebile emotweni. Suthi mina sekufanele ngishaye manje endle kanti endlini ngilindiwe. Abangilindile endlini. Ayingifike aphuma anti ngemoto avalile igate alikhiye. Kodwa manje anginothisi uzakwenze ngale ndlela ebengilindele ngayo mina yabo. Angayinaki le nto. Lethi ngiyangena ewindi wakhona iwindi lalifile ngala efront kamereni lami mfowethu umthoko. Mayithi ngiyangena la ewindini. Kuba khona into light pressure yabo ubona ungilini kodwa umuntu ephone. Ngingangena something wrong la. Ngime ngisanyakazike manje yabo. Kanti umuntu ngempela uthi umuntu futhi abantu abala endlini bangilindile. Ngibona khona mawuyiphana ke mabro umoya ukubaleka kakhulu ngawukho. Iphana bese sisuka nje la ngelifike eBrea. Kodwa ngashaya futhi ngibona lokubeka into encane ngelifike eBrea khona ukuze lifike kwaselikhathele. Yabo suthi ngizama ukubaleka manje right? Yeah. Phuma lezi ntwana zingijaha. Zingibamba nje fast. Mhlawumbe ngispray gun ngihlanya ngisabona fakhona abangibamba. Ingane la lezi zingibambayo. Abashana kumina ingane zabozo anti wami. Ngibuye la abangibekela ekhaya. Ngadonoro. Shem lapha babe ngishaya ngale ndlela ukuthi kodwa ukwasekhaya yabo. Babengezi ngala ekhanda. Babedrene nala. Yabo ngezansi. Ngoba ngisho obangithatha mangise police station. Ngaboshwa. Police station lento police station le ndaba ukuthi kune family phakathi banongayilandalandeli into kanjalo because bayazi ukuthi wena futhi wena uzophinda ubuza uzomkhipha lo muntu banganginaki lazi ngihlele eminyango kodwa kwangingabalekeki lazi ngaboshwa le ndaba bengisethe ngayo la ngihlele eminyango ngilinde kwakuthiwa ngilinde ambulance ukuthi izongisa kasi clinic ngihlala akubalekeki manje ngelibona igate nalo igate la ngaphandle kwe police station like ngaphandle reception police station ngihleli la ngaphandle eDebreceni angikwazi ukubaleka ngalinda ngaze ngaboshwa. Wafika umseshi kuthiwa lona wenza u1 no2 no3 kuthiwa bangithatha bangisa New Town clinic. Angifika lapha bakuthi ngibhandishe bangibuyisa ngaboshwa ngiboshwa kanjalo the first uqala nje ngisabhema. Ngiphinde u-anti wami ngithi lo ngibophile suthi kuyinseke ingane kabhudi le. Uyangibheka njalo umuntu enkantolo mase ngenkantolo uyathenda uyangibheka uyangibingelela kodwa ngiboshwe yena ezokuthi uhlupha abazali mfethu. Ngibuye lapho ngibe sakuyiphatha kahle ngiza kanjani eThekwini kanje eThekwini sasitshontshipi kodwa futhi kwakunokutshontsha phakathi siyabaleka ama-wheelcap uyazi into ethi ama-wheelcap 87 yeah zekhontam yebo iney'dumbu phansi le yanto yezo bo iney'dumbu phansi baningi bafile nami nginazo iy'ngozi zakhona sengishayela ama-wheelcap-ke manje cha silandisa unatholaphi nontshontsha kanjani ngoba phela sometimes angithi udriver wetekisi mayelala uyawakhipha alale nawe endlini awafake ekuseni nina niwathola kanjani nazi kanjani mina-ke ngiphantile ematekisini yabo bo-conduct so ngiyazi le moto koyasesikebheni khona ngasemoya ngakobuhleli le moto inawo ama-wheelcap okay ngiye kuyona
ngiyofuna ama-World Cup. Odwa uma bathatha ama-World Cup malume abanye bawashiya emotweni. Alala khona but uyakhumula ngaphandle because ayadonseka yabo. So wakhipha awafaka emotweni. Mathi ngiyafica awunawo ngaphela emotweni. Hey, wathathe la World Cup. Ubuye wadayisa. La nto ngathi mabesizwa le-story abantu bangaseyangijaha kodwa sengaba right. Yabo. La makhipha ngwatshontsha kabili emotweni eyodwa. Uzosiza i-story. Ngwashaya wokuqala kithi. Siwadayisa oqala abeshaphu siyodla imali yakhona sesiplanelana manje ngipane nomunye othi uSandile usabhema mina manje ulimele ngishingalo bra wami mfethu indaba yonke mfethu nginekhwanda mina elinesound asamso stripper le sound yonke ngitshelwa mina kalazi hayi sambe back to square one escaping sifike lapha manje sofika lo muntu senamanye ama-World Cup. Asekho isidingo phela sokuqaqa yabo umsebenzi shama World Cup la wala kuma pedal yabo ujob World Cup ngalo langa imoto uyipaye kanje ma bro eduze kwendlu yabo indlu yakhe inepedla cards lendlu ngibona nje yabona ke la ngeke ngofuna amawundi avaliwe ngiyalivaleke yonke into kanti abantu bamakhonta ngalesa sikhathi manje konke anginaka umuntu umevali wind ukubona iwindi ekhonta malivali phaka yeah mabelivalwe ipassenger solivala umoya lithi chiye kanjalo ayisavalekile leyo moto wena umuntu jeff bona mawundi evaleka lutho so thina sasesi aware ukuthi uma uchecka la kuyenzeka ukuthi afike khona into engavaliwe yabo ngalo la ngayavaliwe okay suthi itshe lisebenzayo la lo mfethu engihamba naye akayazi le ndawo ngimphudonse lale lakhe wena ngilindela yabo ngoba manje lapha ngiyowathatha ngendluzula la World Cup Ifis bangijahila abantu futhi bangixolela ngisagangi phela manje okay thatha itshe ndume imese oqala ngiyobulala iwind fenge phahla alifile iwind phahla kwesibili alifile iwind okwesithathu life liyaphunyuka itshe manje yabo sengingena phakathi nelewindini ngeke ngifika lapha ngiyathatha ukubona uma uphethe something akwazi ukugijima so ngigijima ngibambile lawo ngiphumile umthetho saduke nalapho sande ngipena ngamthola ngalo langa asidukulana ngize ngifike mina lahlala khona ngiwadayisa la World Cup yabo malini wadayisa malini 800 cabanga yabiza le nto set 800 siphinde sibhemele kungafuthi ayisengihambela nje la eThekwini naba abantu bama World Cup mina ngangikhohlwa ngile workshop yabo la kudliwa khona ice cream hamba nentombi azulo usunawana phela mina nokuyitshela tshela ngibe ngibe nezintombi hamba nemama la ngithe masise workshop usuthi ngibone owangale yazi ukuthi nangu lo mjida thatha ama World Cup bona basakhumula ama World Cup njalo awuqala abawaza wesibili ukuthi nawo kusemina nginakile lo muntu sehambele nale ntombazana ngithe mase wena uMcDonald lapha ngase City Rank Soldiers Way yeah nakuMcDonald siyakule lapha ke ngale Soldiers mangijepha ngiqalaza imoto yeyiqulile ngaka labantu hey fuck manje ayinanga lo muntu World Cup ngibona malume ngisuka ishapha nomgwaqo intombi ngene phaka la ngiphumela ngale ngithi udonga ukubona uma ugijima udonga olunganganyana yabo lo donga ngithi mina vele ngize ngale phansi ukuthi mina ngiyokweqa lapha yabo ngoba yikho indlela yabo papa ujo uma ngijombela kwenye inkampani ngale yabo le nkampani uqala ngayi gate la ama security so the gate kungenwa la ekhaya la ngijombele ngakhona mina ngiyale inkampani fanele ngiphume phela la ayi security malume lafana nami lezi security yelo umuntu waqonga ishisha ethi mhlophe malume sangcola la lo yamuntu mfethu wangangidedela ngithi mina akubona laba angitshontshile mina izitha zami lezi funa ungibulala yazi umlungu wathi muyeka hayi security lami bamba mfethu baze bajikeleza labantu malume beza baze bajomba abanye beza babuya nami ngiphila malume ngihambe emoyeni iphanda la ukusebenza yayeka ukusebenza taphunywa nami epic inanda them uzonanda them ngiyazi ngifakwa khona mina ila abantu bama World Cup mfethu bathini hayi maphu abantu bebeshaya ngase ngicela kubona ugwayi kwamanzi konke ngifile ngiyavuza kuthiwa amanzi angaphuzisa amanzi uzofika ukuthi umuntu uma upheka kakhulu aphuza amanzi hayi bangishaya abantu wawushawa ama psychologist hey bangishaya laba bantu futhi
Wabona bangishaya nakhona ngizosinda sinake sabo umuntu uNkulunkulu kunezinto raze ngithi mangicabanga manje ngithi kwenzeka kanjani ngaphuluka kanjani ngomuthi uyibuka le nto sithi umusa kaNkulunkulu manje noma kufanele sifunde emaphutheni ngisonjalo mabe ngibamba kanje hayi njengokuthi iquantum liya kusebenza manje iquantum lisuka la empty liya le koskebheni komzisi emzinyathi lapho empty suthi seliyekile indaba yokusebenza dilwa nawe akuyodilwa nami nje hayi ngene khona yabo amalimi robot ngathi kuye beach bekhuma la phakathi yabo khona quantum leyo imjondolo khumula imjondolo imjondolo ehliphekele kumina yonke imjondolo lesihlala kona mabethe la lo nto iphelela kumina yonke la ayisamba razo safika ecrossing ngigqoke nanesikhindi engasificayo uqala sekhindi zamayebhene ekhumbula ngigqoke nesikhindi engisificile la kudala kukhathi ngisashaya uqala ama-world cap nangu nomnikazi wesikhindi ficala acela isikhindi sakhe ngizomnika sengisele ngetrunkini ngishaba nje ngisele ngetrunk ngifenduka ayisambeni sifike laphana konda kuthiwa semikhabela erank ayisifike la ila waqhuma khona ngempela khona mfethu saboshwa lo mthetho amolanda imvubu lo muntu olanda imvubu njalo ukuthi abona emhlabeni futhi lo muntu sathi amaphala sasitshontsha izinto sidayisela yena lo muntu lo ngalesa sikhathi uyelanda imvubu uthi ngishawe ethi endlini yakhe i-TV yanayo wayithenga kumina i-DVD yanayo uyithenge kumina kodwa sengiyashawa uyise phambili olanda imvubu okay ngifike la ngiyashawa-ke lo mnikazi wemoto akekho ngisashawa o-driver bakhala futhi eme kwafika lo muntu bafela lo mfana usebhadeni sengilethi inkosi yami lo muntu angafika yabo kulenge inkosi yami lo muntu angafika ngiyafonela ukuthi hayi ukuthi ngilindeni ngiyeza bangithathe bongididinga manje sebengididingela eNanda Dam inkosi ibarele isibhamu ibarele ngeke ngibize lo muntu umjithu sewubasi namanje lo mfethu ngoba izinto zasizawela kuyena nje sewubasi lo mjithu naye ngokumuntu orathi namsazizwana kodwa ngalona ngokuyibarele ngazi ke ibodi Samuel ngishaka vuza naye ngisho eNanda Dam ke ngifakwa kanjalo la kuthiwa ngwele mfethu yabo eNanda Dam njani amanzi njengena uma gagase kuthiwa ngwele ngapha ngeke ngwele lapha uma uthi uyaqala nje eNanda Dam ungena kuyacaca ukuthi ungene nje amanzi akeseqala ungena ufaka unyawo seqala ibotha ayikho lento okusenjalo kungena ikholi angisazi kahle nje yamngani wakho ubasi loyana ngoba engathi wengekho lo basi umnikazi wama-world cap lapho ngibizwe lapho manje iNewtown suthi kuthiwa abenza nami labo driver ngala yeso ya transport umuyisi ngiphambana nefamily yami iyangibheka-ke manje malume wami ngimkhumbula esaphrile hamba nge-14 ngiyambona siphambane naye 4 bophela mina la kuthiwa ngingakhona hayi siyaphambana nabo siza ngala lazo ngifike laphana ngingakanani fika renki so lo muntu uyena nto market ngithi umuntu kumzuzu mimi so sesomshaya apha umuntu opeseni ngishaya umuntu ngithembe mesho njalo ukuthi ayithuthi angisashaya ngoba i-second ukushaya yazi lo muntu asekodonsa u8 I mean will spanner yabo will spanner imagine will spanner ngeqakala ayenza kahle nyawo mfethu alibeka kanje athi ya apha ama-world cap yena neqakala nodena amaqakala wodwa ngishaya ukuthi khona nomunye lawo baba nkosi yami umzala ngeke ngibakhombela abantu kuba ngibazi athi apha ngibatshela ukuthi angikwazi phela mina ukuvuma ama-world cap amanje yabo ngizwe wena fanele uyajwayela nala wesibili wena kanti yabo bangixolele bafethu ngicabanga ngixolele ngisayenzi le yathi ngixoxa nje uqwashisa abantu razo sifike la ematendeni suthi abuze omunye ubaba apha ama-world cap ithi baba ama-world cap ngikhuluma amanga kesizawathola kwamuntu engangidayisela angimazi ngawadayisela e-Durban Station leyo muntu angimazi sahlangana lapho athi wathatha ama-world cap ngamnika yabo into anginakanga ngibona ngeke ngimkhombe manje pho manje wenzani ethi mina ngicela sihambe nisekhaya mase sigagela sokuthi sesikhuluma ngekhaya ngicela ngifike nisekhaya kithi ekhaya bekho abendaba zoma-world cap akho mali ehlezi 8,000 endindini ngiyahlupha umamkhulu wami njalo lapho noma wami sashona ngangimamkhulu ngiqhamuka ngimamkhulu ngiyavuza sihamba ngequantum la kanjwa ngalo lequantum ngizalandelana imoto iquantum enginami nalaba mfethu abantu bengithinta la basuke bemoto ngemuva yalo basinyane webarrel
Emasifika lapha namalume kaSizwe sisi wami mina ngiphethe isiqubu. Asisi wami bemuhle mina makiyo. Hayi bemuhle mfethu. Adlala badidi sosisi. Buka. Angikhohle le umtshela yasizwe badidi sosisi wami akaze khokho leyo nto. Akaze kwenze wafika usisi nalobuhle bakhe mfethu. Yena wafika la. Awukade nimshaya. Yazi kwathethena basuke ngiyabula la emotweni ngisekhaya. Asiwakhokha ama 87 enu. Malume ngasinda kanjalo. Emawuli kepini ngayeka ngaphunyuka right yasingasaye ngayeka ngasinda lapho okay ngikukhumbula le yokutshontsha sengiza ngizohlala eThekwini eThekwini ngitshontsha into za ekhaya futhi khona umshana musashona cha bangisashona la umuntu mfethu antu ngiyazi ngihlukumeza lento but aqole nawe yazi antu wami ngitshontsha ama sneakers nezinto zakhe umshana mwesho ethanda kuswega yabo lezi ndawo njani ukuthi ngoba ngiyitshontsha ngiyidayisa ngiyayiqoqa yabo but ngiqoqa ngokuyifihla because ezomuntu ongasekho antu uyabithanda lezi zinto ihleli ibekiwe ngibambeka kanjani ke angisazi jumpa kanjani ngiyabuya anti sebuyile emsebenzini masebuyile emsebenzini angisakwazi ukungena phela ngigqoke kanje nempahla zami ngifihla ngaphandle yabo ngifike ngishintshe kuzona mase kubuya ngigqoke zami abantu babheka le ndlela yabo izinto azikho zashota sekulo ngishona le isicelo sebizinto ayangizazi kuze kuye kumuntu yabo ngicela ngibona lezi zinto angiyikhiphi yabo ayingayikhiphi ngabaleka bezongithatha futhi again ifamily futhi njalo le eyangise police station so kwesibili manje izongithatha sahamba ngaze kusadlula kumjebheni kuya Grosso but indlela yami iphelelaphi emjebheni ngoboshwa ila ngibaleka khona ke njengoba seyitho lebanginakile ngihamba lo bakuncane wami babusandile siphushe inqola ngaba nje umuntu oshibisho kwanya biza la eThekwini fika la eThekwini ngafika eNanda rank mina mhla ngifika la eThekwini mthetho wona like bangifika ngifica abafethu engangishana besicapha kudala yabo abafike bangolihamba futhi fika ngena lutho nifike bangibhemise bawukhawashta abafethu bafike bangibhemise mina kucaca ukuthi hayi lena yokhawashi ngibuye ngiyithole ngibuye ngayitholi mina ngazi ukuthi kuyatshontshwa ngofuna ukubhema afanele utshontshe ngihlala eThekwini mara zabo njengoba inyanga ina 31 days mawuhlala eThekwini wenza icala 31 days every day uzobhema phela usinawo nakasebenzi ndawo kuzabhema fanele enze icala or else uqoqa amakhalibhulenti amakhalibhothi-ke noma thini iyayidonsisa mina ngayiqoqa ngahamba lapho bafike banginika 30 rand kwathi angikhala kuhlangana ngisho iqhuzu la sengithwele kangaka ngifike la sibe siphantle la kanjalo kulo ngitshontsha-ke kanti ngitshontsha ngala phezulu noma manje ngishuka la ngeenyawo emakethe uyakwazi ku-spaghetti spaghetti le phezulu ngo-freeway cabanga ngisuka la emakethe ngeenyawo ngize ngiyofika la ngiyotshontsha le yamiza ngiyazi ngisebhonele kephi lapho uma ungathi uye Westville uye Town khona imize la modla uspaghetti ndakwakhe umkholo umgwaqo manje nala ama-suburbs alapha kuthiwa yini iWestville ngasePavilion no suku kakhulu Pavilion modla uspaghetti nalo ibridge yini kanje umoshwele ngabonani khona lena ngathi Open Town nayike lemizi mawungale eKop ngaze ngabona uChesterville ngaqhama eChesterville ebusuku ngiyakutshela mfethu ibu ngoba ngazi la muntu uthi ufanele la muntu uyona Chesterville uthi uzoChesterville ndawo ngisho sibuye siyitshontshela lapho razi ikona ukufika kwami kwaseThekwini ke lapho ngigcine sengifunda ubamba inkunzi ngihlangana nomfana owangasekhaya emzinyathi ke manje la eThekwini ngifundisa ukubamba inkunzi ke lo ngifundisa ukubamba inkunzi sebamba apha inkunzi yabona uma ungena la emarket nawo lezi indlovu lezi zamatshe yabo lezi zakhiwe ngamatshe ngokubahlaba lapho masibahlaba lapho sizoboshwa thina icala silenze ngayizolo kanjani mawusinabana ngathi ingqondo buyisa kucabange kancane yabo nje thina sibamba lapha inkunzi thina sibamba laphana nje inkunzi zonke insuku thina sibamba endaweni eyodwa lapha masicabanga ukubamba inkunzi thina siyalapha sothi sibambile ngayizolo kumfanyana sakuphuca ifoni ngakusasa sizogebha futhi ekseni yabo
Sifuna ukuchip la. Elawo amaphoyisa lapha emarket ngasegarage yabo. Sina sekuleli bridge lenyawo. Hawu amaphoyisa. Sithi ngeke sobaleka namaphoyisa sikhapha imesse lesiphethe yabo lonto ngoba siphethe cha. Kanti hayi afuna thina sifuna iqala la izolo ngabe siyabaleka ke. Afika bese amaphoyisa yabo. Befika ngikhumbula lapha bebizwa ngokuthi khona amaphoyisa ukuthi Manchester abazosinona. Ya sekhona namanje. Sekhona Manchester. Ngabashwa yiyo. Hayi laba bantu mfethu hayi basishaya futhi laba bantu. Sayikhipha futhi izinto okay bafika lapha basithatha. Nje besithatha la phansi basesha sinendaba sinaqala. Kanti lo muntu osimbambe ngayizolo ulapha kunabaphoyisa lapha asele lapha. Kuthiwa mbizela awufana uyena lo shuku utshepiwe nje hayi afana izolo. Asiboshwa kanjalo razo. Siboshwe from Musgrave ngoba iqala silenze ngala kuthiwa thina soboshwe Musgrave bese CCR kuneCCR sis attend ngokuboshwa kwami kanjalo ila mina ngayiyeka khona ke ungaka waba nenhlahla yazi razo wakwamuzwa umuntu ethi eboshwe jabule mina ngajabula mboshwe I was so happy kodwa ngikhala futhi uthi manga boshwe kodwa ikulungile yabo ngoba ngiyasuka kulento le yabo ngangincinze mfethu ngisho uma ngicosha ukudla yabo i-take away nazi le impilo ukuthi uyafika kwi-take away mfethu kufika uphuthu noshatininyana bathi uthumbe la sekusela amanembe abhontshisi okulamba kuphuthu nobhontshisi okay ushatini amathamba akhona la ngizowasusa amathamba lambi nginawo 20 rand lapha kuthi ngeke ngithenga ukudla mina le imali yokubhema le akuyona ukuthi ngithenga ukudla ngizokuceba bafethu le nto raza kuhlukumeza ngihlukumeza kakhulu razo le nto mawuboshwa la wena uyajabula ukuthi manje ngiyajabula egcineni ngithi mina thank you God ngangino accuse wami saphema namanje mayisaphila ngoba ngambone kwesinye isimo ngicela ukumbona ngisaphila ayimtshela siboshwe kanjalo wayesambeni wenzivideo ayicala attend ayicala ukuthi kuyasigweba yabo bayisigweba sishaya u3 years kodwa lawa abanezinamba ukuthi uma khona into kusayinela eminyango uzokhona ukuphuma yabo uqedele eminyango usayini ekhaya ngaze ngisayineleka ngaze ngasayinelwa intombi mina razi eminyango because yabo nje mawubhema usukuhlupha so mawuboshiwe la bathi kwangcono siyazi waphila safe yabo so ngicela ngisayithi right nje lapha engahlala ngitshela ngize ngithola intombi yami ngimfonele ngeke mfethu mina ngisabhema akhaba ikholo leyo nto kuthi ngithi mina ngisabhema mfethu hayi ngeke sicela ngithi usiwe igama lontombazane ngithiwe mina ngisabhema mfethu ngabona mase ufike nawe ufike ubone yawazi umuntu obhemayo ngisayibhema iwunga ngisabhema ngiyafisa abangisayinele ekhaya ngiboni bazongisayinela agcine ngisayinela yena ke uyabona lonto sorry malume agcine ngisayinela yena ke into ntombazane ngikwazi ukuphuma kanjalo from lapho mina manje mangiphindanga ngayibhema iwunga okay akulula ukuhlukana newunga cause ikhona nasemajele enye into mhlawumbe ongasilandisa ngayo ikuphi mhlawumbe ukuhlukumeza kwakuthola uma ungaphakathi ejele cause umuntu ongakazi uzungena uhlale ngempela mhlawumbe into kulo 3 years nje osho ukuthi okuba ngaze ngibheme ngangeke ngize ngiyithole ngikulesime nguso njengamanje impilo yasejele malume inzima inzima mfethu angithi mina njengoba ngiboshwe ifamily yami ngihlukumezile la ngiyitshontshela ngithi ngiyayifona ithi right lapho which means anginalo ivisit ngokuqala phela ejele uphiliswa ama visit which means mina ivisit into engekho leyo ngoba khumbula ngiboshwe wathi wafona le nto ukuthi ufonela umuntu wakini ngathi ngafona mina sikhona ukuthi umakhunya lapha yabo usisi wami sihlaza usisi wami wakubana leyo lanka sisome ukuthi bafonela abantu bathi maphakathi ngeke ngime kubanda nje ngangihlukumezekani ke lapha ngihlukumezeka umuntu oyise umuntu ongiboshwe naye ngamkhumbuza lo nto sisi sindaba ngiqhatha negebe ngilapha ngahlukumezeka ke laso yonke into mfethu mina njengena visit akuthunywa laza ile yanto kuhamba ke phela ngiyona nami ngumfana kuhamba kwagcinayo sikusekhaya sekujwayelekile ugcina sengayenjoy ngisho ngiphume lo sokumnandi kabi angase ngi right lile demon ejele ugcina usu enjoy uma uphakathi sokuphoqa hayi ngoba enjoy abafisa ukuphoqa lapha usungekwenze lutho indawo evulwa nezivalwa ziningakhulu la ngeke ngiphume konje abangifaka bona
bayongikhipha bona futhi mase befuna ungikhipha ngeke weqala ngiyaqala ngithola becula beqala ngeke manje njengoba size la nje singene seza la mhlawumbe ngabe usisi wami lo mhlawumbe ngabe usudlule mhlawumbe angaze ama-gate angaki yami usisi wakho lo othi wadelela isiboshwa uye impela futhi lo fonayo awumbambe isibuzo sengifuna ngayicisha ngifuna ngayisitsho hayi zodluleke khona yeah mawuphuma uphuma awusabhemi ubhekana kanjani nomndeni ukholwa kanjani na umndeni ukuthi ngempela uhlukene nalezi zinto bhuti wami ngisho kwamanje even manje khona umndeni ungakholwa khona umndeni ongangithembi mina bese kuthiwa ukubulala i-trust kuthatha ama-second but ukuyibuild yazabona lo gama lezo ngalithi ungihlezi ngizwa kubantu likumina-ke manje mina kukhona labo abancane emifamily abangithembayo khona abangangithembi namanje ukuthi lo muntu nje bethi hayi lo angithembi but leyo nto iyasilimaza thina sesiyekile mina kodwa iyasilimaza but because angithi mina uyabona umuntu oseyekile ukubhema malume ujabuliswa into encane yazi mase ngithuma ngo-50 rand ngijabuliswa lokho ukuthi no mama uyangithemba cabanga kodwa manje wena mawufihla lokho akithi wena uyasaba ukwazi unginika u-50 rand ukuthi mi hambe uyongithengela lapha so nje uhlezi vele abanye baze babuyele bakhona bathi ngibonile umuntu ubuyelile ngabathi ushawele yona uyabuyela lapha ngizokudinga i-support mase uyekile but i-support yangempela razo yabo wa-risk umuntu wakini ngawe ayithathe risk ukuthi akuthume ngaloyo mali kulungile uma kudaliwe ukuthi uhamba nayo kudaliwe into engakayivimbe yabo kodwa futhi uma kudaliwe ukuthi ubuye uzobuya nayo leyo mali ndikanjalo labantu kufanele siba-support malume umuntu oseyekile nozama ukuyeka simsupport razo ungakazi usathane usathane ngixoxa kanje leyo nto lehlezi ngisho ngoba ngibatshela abantu abayi-understand mina ngizokwenzela example sinawo manje la right mina ngusinawana owukhagadi la ngaphandle yeah ngivimbe imoto njobula angithi yabona akho umuntu la so wena mawuphuma la yazi ungizwa ngitshela thothi mina la mhlawumbe ngizama lobo 200 ngokhagadi ungasizwa kuxoxa uthi umbonile professor ya ngibonile angithi uyadwa umuntu ohlala yedwa ngale office njobe ephuma akho umuntu lapha la ngiyongena khona buka bafu ngendlela ngixoxa niyaxoxa nale yanto mabro udevil niyabonisana yes njengoba yabona ukuthi usathane mina ngeke ngatshontsha emzini umuntu ngaqala ngacenta akho umuntu la kunomuzi ngifuna ukutshontsha mina but khona umuzi ngala ba-on sekuseni kwenziwa ingane abantu kulungiswa ingane zesikoleni khona umuzi ngala ngemuva khona amakotishi ngala indlela le nawo umuzi engizotshontsha kuwona mina la kuthiwa kunamagolide la kuthiwa kunemali kunayo yonke leyo nto mina ngifuna lamagolide awukazi umbona isinawane ejoga ngangijoga la nginograwundi ngaqala egrawundini ngoba akakaphumi loya muntu yabo naye lo muntu mhlawumbe ungibona futhi jesa-ke kodwa ngixole ngiyajoga la egrawundini anginasho umoya wokujima mina la ngikho vele la mina ngikade loya muntu uthi akaphumi yabo engitsho umnjola ngilo muntu agibele yathi akungasigibeleli lo muntu aphinde kungivuka uJesu ngiphinde ngijoga yabo nangu okay ayimthathi basi sendiyakwakhe awenziwa ngakwakhe ngisayibuza ngizongena kanjani la because lapha abantu bakhona ilabantu bakhona ilama competition bakhona indlela le busy usathane phela unginika iplan khuleka hamba lapha amakhelwane utshele isipeti ucenta laba abantu bacenta ngeke bakunake labantu vele uklini ngithawu ngihambe lapha ngifika nithandana njani yaba ngitshele isipeti ngicenta serious futhi ukuthi ngiyadlala serious abo labantu ngiceda phambi kwabangibuka ilaba bangibuka ulungisa ingane lapha ilanga la bangibuka nabo ilama competition bangibona ngitshele ngibona vele isipeti lapha cha no baba la bethi simcentele phazi ngoba abafuthi la bengizocenta nabo abakafiki namathuluzi bengicela bene ngitshele isipeti ngibe ngishaya uqala umsebenzi yabo akho umsebenzi mina ngifuna ukungena ayifike la ngicenta awuma ngitshinga impahla namanye izibi angitshinga endaweni eyodwa sinala abantu abanakile mangitshinga ngizochecka ngala icoast ukuthi kwenzakalani ngala yabo banginakele labantu enanga umuntu uyoshayela washinga eminyango wanginakele umuntu yawasha ngamkhumbula umjibi ehleli phansi nendishe washa
ngala abakame ingane zesikoleni abangilalela abantu ukutshinga kwami mfethu kunama engele ngoba ngingexoxa uzinami ngitshinga ngala ngibuka ukuthi phela ngitshinga ngala ngizala abantu abanginakeke Razo nje ndandele semgaqweni imizi yabo indawo emama phansi imizi kanje so bayibuka yonke lento eyenzeka la phansi so yeah ayimi ke lona ke sondele manje ngasisicapheni yabo indawo kanje ukuphihla ngesibhedla ayiphihliki ngiphinda ngaya phila ayiphihliki kwaze ukuphetha ngivula khona emakhethini ngakithi ngiphepha amakhethini ngiwavale tokuqala ngene endlini ngidonsa indisha amanzi ngiyazi even everywhere mina mangene eminyango emini bengene endlini nje ngingakatshontshe kakenze lutho indisha amanzi ngifaka amanzi akhe ngiyogqitha ngisafuna ukubuka benzani yabo bangibona yini yabo bawunginakile yabo anakhona la ngenza same thing so aklina amanzi phela lapho ugezile wachitha amanzi akhe ngithatha la clean ngiyogqitha eminyango asinde umuntu lo hayi bamshiyile nanokhira ngacofika kanti kubona lo suku mfethu yabona ukuganga ngangiphathe so babo yifora akazi ukuthi ngebili uzinkulumo phela mina kwasemakhaya nolima ukhuluma eqondile sasigibele nasahlona kanje etaxini yabo itaxi kumele ishilo isashona le mfethu ngimincini sazobuya le taxi ukuthi ngiyabo sebenzi vimbile ngathi edlule esitobalo ngaphumelela asikho kanjalo utholani kulo muzi ngathola u-amplifier lapha zazi iningi izinto ngahluleka ukuyiphatha athi ziningi kakhulu ngafica la ma-radio component yesoli ngafica yona engakanani ukuthi ngeke ngikwazi ukuyithatha ngafica iplasma engakanani ukuthi ngeke ngikwazi ukuyithatha lento ngathatha u-amp nje athulo nala magoli ngafica mhlawumbe ngicoca mbalo naleyo madlana emva kwe-art engaka okumele uqashe iveni ayi razo ngangakwenza lokho lala-ke kanjani udrive wetex odrive wetex futhi nabo bebenomthelela ibona hayi ngingathi udrive abantu ngayibeki ngithi udrive ngihlala ngabo abantu mfethu babe nomthelela ekutheni osinawana baqhubeka batshontshe malungu ungafaka kanjani i-order le-plasma kusinawana ukuthi ayithathe serious ukuthi njengoba ngiyiphala mina ngitshontshe ngibheme ukuthi if ngiyifuna i-plasma uthi angiyithathe i-plasma ukuthi mina ngihambe ngiyotshontshela umuntu i-plasma ngibuye ngizoyinika wena yabo kwenzala kanjani lo muntu othe ufuna iplasma naye futhi udrive wetex engifike la semini futhi nakhona ngivula awulana wakuvaliwe la ngithi hawu sekuvuleke njalo ungene naye plasma plasma la uma uva la hawu izinto zinje la ngeke ngikwazi ukuphuma nazo lezo kube semini futhi abantu bangibuka yabo ngiphinde ngivale ngiyobhaza lo driver ke manje udriver crazy nemali ngithi ngibhazi number yakhe ngazi ngekhanda ngefoni omunye umuntu afona emfethu le plasma le wawuthi uyayifuna senginalo ngiyabo ukuthi sengizotshontsha naye lo muntu angikhiphile befika ayibona lapha ngavala ngashiya yena fanele eze ngemoto siyongena manje lapha sasibamba naye kanti sisatshontsha naye bafethu yambopha lo mfethu leyo nto mfethu yambopha le driver le yakhe isikhathi ngiphela ngoba ngathi wafika no driver owaziyo lapho ukuthi kuhlala bani yabona idlozi uvela fika la uthi ngazi kuhlala bani uthi hayi akasekho lo sahamba ukade sethina la into engekho kwagcina kufikile umnozo umuntu hayi bokufike thina lapho kanje no leyo nto yakhe kubani kanje awaboshwa lo muntu hey awaboshwa lazibabani lo muntu wena ngasinda phela ngasinda imaqebule yas mfethu kodwa mfethu hayi mfethu ngaxolisa ubhuti uyazi mfethu sengi-right ngihamba ngaqothe malume kakhulu mina bonke abantu ngibaxolisile kubona ngokhona nje i-exam mina engayitshontshela ngafika futhi ngaconfess mfethu uyitshontshela kanjani intombi yakho ndo ngingena endlini ilele cabanga ubhebe mfethu ulele mfethu ngingena endlini angizile ukuthi bhebe mina ngizofuna amafoni ngikhalekile mina ngithandani lo muntu wayazi into yabhema wangigqoma engazi mfethu ngagcina sengibheme lo muntu mhlawumbe ngabe sikude hey man ama-drugs man mina nje ngiyawasaba mina ungangiyisaba hayi uthi ngiyayizonda hayi ngiyayisaba off camera kwakhuluma ukuthi ufisa ukuthi manje ubasize labantu ngoba uyazi ukuthi baningi abaphakathi kodwa abangasafuni inqwaba namhlanje mina ngivuke ekuseni izolo ebusuku kufika usinawana endlini yami uzongidayisela umbhede
Awubona umphethe 30 rand. Awubona umphethe 30 rand. Uyaphila kahle lo muntu manje. Uthi njengoba bekunet izolo kunkulunkulu bekunet. Nje kule yamvula. Uyothatha umphethe wabantu uyodayisa ngo-30 rand. Yabo uthi aphilile lo muntu. Yabo uthi senkingeni lo muntu. Embi usenkingeni. Akuthenganga lo mphethe. Namhlanje umuntu uyibeke lapha eminyango lo nto wafika namhlanje kuseni. Bekuse scrap yard namhlanje. Cabanga. Umphethe umuntu oso-right, u-right lo mphethe mfethu isho iy'ngane ukuyisingile ingane. Zingalala iy'ngane nje kahle kabi, u-right lo mphethe. Uthathwa ese-scrap yard. Yabo lo muntu adinga usizo. And phela mfethu umuntu obhema unga manje umuntu ucabanga izinto eziwu-3. Impilo yakhe yonke only 3 things. Asithi nje manje njengoba ku 10 to 11. Asekulithi masiqale from ekuseni. Ngicaba impilo yomuntu obhemayo. Mevuka. Mevuka into yokuqala icabanga ngizobhemana. Moka mabro. Akuzame lokho ukuthi ngizobhemana, akuzama bheme. Sengizobhemana. Usengizame lokho asekuseni ukuthi uqaqe. Useqaqile. Yeso. Sengizobhemana. Again aphinda zami abheme yabo. Uphinde sokugciniseke ngisekuyahlwa manje ngizolala ngibhemeni. Yabo lo ngicabanga lezo zinto zodwa ayikho into ecabanga ngosinawana kuyimanje liphala la likhona ungalibiza manje uzolivimba la mina ubuso uthi mfethu ngicabanga ukuthi ngizobhemani abheme sengizobhemani abheme ngizolala ngibhemeni abukho phela ngeke ufike uthi ungabhema ubheme mawusulala ngizovuka ngibhemeni kunjalo yasho intombazana yathi uhlezi ucabanga ukuthi uzobhemani yeza mabhruku uyangifakazela lento ngicabanga only 3 things eyokudlisa kamumva ngiwadabukele amantombazane mfike kuba buhlungu kakhulu mina buhlungu khona manje ngiwabonela kona kubuhlungu nangasekhaya izingane zabantu ngathi amazombe manje zikhathele induku mfethu sengicamela ukuthatha lezi igubhe eziqoqwayo umuntu uyambona ngasalo awumboni nanekhanda oplastic balenga left and right buhlungu le nto ingane yomfazi le kuyayithanda uma wayimitha 9 months ibuhlungu isifiso sami nokubasiza laba bantu marazo and futhi njengoba ngithi mina le nto ngiyayazi mina ngiyombona umuntu okwazi ufuna ukusizakala ngiyombona futhi nodlala ngesikhathi sethu ukuthi ayiphethe ungasichithele isikhathi eli mina malume uphana ngwazi ukubona nje ligezile la kama lagqoka lagezwa ngoba bafuthi uyaphela liklin ligqokisa likamile futhi likamile khuleka uyaphela ukhona umfana ngale ngoba ngiphandla mina ngiphandla velele ngambuza kwabantu udla ngambamba uthi uyabhema njengoba ngishilo uclean usuthi umfana unokuhamba ulethe uma wakhe mawubuka usuthi ushayelela umama yabo amlethe esipani mase fika bhake imoto vele mamlindo usuku lonke yabo usuthi uma wakhe uyamazi ukuthi udla lento uyayibona loo nto yeah but wena wazi ukushayela so ufika vele mahlale all day yezo loo nto ulinde umama uthi azabuye emsebenzini mase beyagoduka hlala etafula ngembuzo bafethu udlani mfethu angimazi igama lakhe uhlala nalabo futhi ngokufika ubona ngithenga inkosi udlani lo uyasazi amakhoza udlani lo hayi kuthiwa sazi ngithola khona into ayidlayo wrong khona into ayidlayo ngitshela kazi ngathi senginyuka nangusinawana abafihli omunye usinawana phela vele usinawana yena vele ngithi usememeza lo clean hayi mfethu awunayo lento zana lapha sami sipande awusikapanda ongasho ukuthi khona into ayidlayo lazi ngibona ngisho clean lo mfana uclean namanje la umfico clean kodwa uyabheka ngathi ungenza mhlawumbe noma wakhe ukhonto amnika yona ngitsheleka kamshiye nje engazi ukuthi uzosala imali maybe kodwa nje uyabhema lo muntu because abanye abazali sebeze bamukela mfethu indlela lento nje enosathana ngayo usuke ngathanda mzala nginami nomngane onjalo mfethu enikwa kube ecela kuma wakhe imali yokuqaqa njengoba uBram wakhe uzwa msikala endlini mina ngicela imali phela shokhe singiyazi sengilindile fanele siqaqe nayo lo mali yabo usuke ngathanda mzala bafakekho umuntu omzali ongabulala ingane yakhe isimo sokuthi angifisi ingane yami ishawa abantu ngizibulawa abantu akekho umzali onganika ingane ukuthi mi hamba ubhema ngeke ngafa yabo kodwa uncamela lokho nokuthi ingane yakhe izibulawa abantu yabo ukuthi angivele nginike mina ibhem straight nokuthi ngazi ubulawa abantu yabo kinga leyana uyamazi umgilani lo yena yedwa lo dansa yes ngiyamazi udlani nombuka ikhona into ayidlayo uyakhala umphakathi awungena nendlela ama drugs nje lo ngithi ukuthi angi understand kahle ngoba lezi zinto entertainment
kodwa tash kodwa khona yabona lo muntu it's either uditash noma irock futhi mhlawumbe udla ngo2 lezo zinto ikhonto ayidlala hayi ukhona ama drugs lo mfana noshati bayidlela ama drugs la ubani ushati khona ukuthi kuthiwa ushati amabheka bayidlela ama drugs la abantu hey ama drugs asistyle lo muntu udumo ngokuthi udla ama drugs oxoxe ngathi uthenga amabheka ngakho ubona basehlathini kodwa mfethu sifunda ngamaphutha bafana mina ngincamela lokho malume ukuthi sifunda ngawo lamaphutha mina yonke indlela engihambe kuyona amarazo ningihanjiswa ama drugs ngithi ayidaliwe yonke into manje ngibheke manje yonke into ayidaliwe ngoba ngisho ingane yami neke ingoqo hayi ngeke ingoqo nikanga ngeke ngakwazi ukuthi hayi lona ngeke akezi kahle walala emgaqweni mfethu wadla ko plastic ulala la uhlelwe khona ngakwazi ukulala la uhlele uma kuhlose point ulala lapha uma ninahlala nihleze nopark emhlanje kuzokulala yonke into la uhlwe khona sahlala lapha lapha khona indawo emnandi ke mfethu yabe ke Clermont Rank ngibona le ndawo sebeyivule ngathi manje sekuyadanswa kuyona yebo le ndawo yeah kuba ngathi kuthiwa isibhedlela Sasha uma uhamba ngolensasi yeah yebo le mpahla le sahlala lapha malume bizwe ndawo esawushaya kodwa labo driver bala wa long distance Clermont ekhaya abantu kubulala ngendlela uma ngifika ngoba manje phela inkinga labantu abalala la batshontsha la futhi ngoba sashayela lo nto but kwakunendawo lapha no wawungeke usithola uzothi wena akukho umuntu kuleyo ndawo ubona ndawo stage ile amaplanga kanje yeah ubona istage sasinembobo le stage mhlawumbe sasinena lapha sibe labo 30 ngeke umbone ukuthi khona abantu stage ngothi ubona istage impela la kuma hall kwakunembobo eyodwa la manje la sorry la phakathi kumnyama ngisho ukukhanya eminyango ufuna ukhanyisa ngekhandlela ngendlela kumnyama ngayo sasilala lapho ngilale lapho ngalala eNanda Rank ngalala mangathi uya lapha phezulu botanic nazi lezihlahla lezi la freeway lo kube idongo lolude nazi lezihlahla lezi la inile ngaze chaza ukuthi indawo ngalala bengilala lapho ngalalaphi wamsi lapha ekhoneni besilala lapho ngilalile nje razi lethini kakhulu hey siyabonga mfowethu ukuthi nje ufike uzoba ingxenye yohlelo lethu ayi inkinga yakho ushawa izikhathi khona umuntu owaba late ngo1 hour kodwa razo ngishaweni semvuleni yabo yonke kunethi sihlale emthendweni wafoma imess ngeqala ngalibukisa kubambakala ke nani ugesi ufila ukho yabona ngikhambe ayina amakhelwane isikhathi nama crowd aqolisa ngokukhava ngelinye yeah okay mfowethu uthe uphanta ngani mfowethu ukuze mhlawumbe emakhona abantu abangakwazi ukubekusiza kwi-MPTV mfowethu bekulekelela kodwa mina mfethu ngishaya nje i-post manje i-posting la nto mfowethu emotweni labo la phezulu hotline akuthi awasithi imoto nayo uhleli la nalo khakhayo le moto roof yemoto yeah ngiwasha lo party mina ngiwasha ama seat impete ama couch o sofa dina lonto nje malazo dina uyi-vacuum yebo dina nalo yonto interior yemoto but Verelem ngiphathe ne Verelem ungangikwenza konke shini ngishane ngisho kuyishanela phansi ukushanela nje quantum 10 rand ulungisa isicapha 10 rand faka ispress dashboard 15 mase ngidina naye bonke nalapha phezulu kodwa nje umsebenzi wami nje mfethu umbhede osofa ama couch derandalo bhudo no mfethu siyabonga ukuthi ushintshe impilo yakho nanokuthi ngoba ngiletha imost yabantu manje abaphumile idakamizweni ngifuna ukuzama ukubuyisa ithemba ebantweni dale khona because bayingcosana abantu abaphumile idakamizweni and bonke bahumlilo uma ukhuluma nabo uyabeza ukuthi hey baphuma empini razi uzwe indlela abakhuluma ngayo yazi ngiyisaba nento mina demo ngikhuluma ngayo mfethu idemo ukuhila mina ngiyade ngibahlukumezile abantu razi kunenye iphathi mfethu namanje iyangidla le yanto ngibaxoxa nje ukhona umuntu mfethu engiphila naye lapha emageleni wami yabona ngakhumbula emarket kuse Cambridge yeah sasinokucela ukuphathisa abantu yabo ubona usinani ngicela ukuphathisa amazwe ngipha lo ngipha kona yabo engephathisa intombi endala ugogo lo
Sanibona gogo kunjani? Ngicela ukuphathisa gogo ngipho kwa. Le nto angiphatha kabuhlungu namanje mina misangidla ngazi umuntu umthola kanjani. Anginiki gogo impahla ko-10 kg oplastic aba-2. Athi uye eMatata ikhumbule nerenki mfethu. eMatata ngahlala khona ngoba ngangifunda khona koMbeka yabo. Athi uye eMatata ngiyakwazi ukuthi gogo ngiyakwazi eMatata mina bengifunda eMbeka wayebo ukuthi ingane suthi right izoyifika ibeke iyakwazi la iya khona yabo. Angithemba ugogo futhi. Ngiyangithetha ungusathana. Njengoba ngidlule ejwayelana la phansi kwe-bridge ngathi yabo thema sengime-Ville rank athi azicelo lokho gamothi aqhamuka uthi aqhamuka ukhuluma neHunga sesikhuluma sobabili bana neDevil manje aqhamuka gogo sicela njengoba ungabhemile manje anto gogo uthi afika la mfethu vela kubi 5 rand safa mqale phansi uphinde uyophinda lapha futhi ume uphinde ufuna abanye abantu dayisa lezi impahla yazi ngitsho ngangime-vision khona umgwaqo ngemuva lapha ngithe kuzawo umzinyathi ngama mfethu ugogo aqhamuka ugogo aqhamuka thathi impahla sicela uhambe cha okay angisayi eMatata manje la khona ugogo ngiyodayisa manje lezi zinto ngidayisa marazi lapha eKasimzinyathi la minyango kuzama community phethe usinawana isho uthunyiwe la eThekwini Bram uthi usinawana edlule ngiyadayisa uthi uthunyiwe omunye umuntu manje ngiyabangiswana ngento phethwe ipharo kuyazi ukuthi uyayidayisa ngathi ngifika la kuya mama ngichitha phansi icross kwakutatshwa mama abantu abadayisa ukudla abantu bangishela ikhokho okuyisipaletha ngiyikhohlwa le nto okuyisipaletha ngathatha kwasala sona sodwa ibhlungu le nto lazo mase ngiyibuza manje lo mama wasuka ekhaya ezozamela abazukulu la gebele ngemali from Matata kube Matata amaphuzu eThekwini uzozama leyo cross le ubuyela empty-handed sithathwe phara edayisa bhlungu le nto lazo bhlungu le nto lana angifuthi angazi ngingayixolele ngale nto bhlungu ngiyamfisa ngisho umtholo lo gogo futhi ngaleza ekhaya mhlawumbe usashona futhi wemdala mhlawumbe omelwe inhliziyo nje washona bhlungu angifisa ngisho ibhlungu le nto malume hlezi ngiphatha abhlungu umuntu omdala kuningi mfethu yabo nje lezi zinto kufika ngomoya sami sixoxa kubuye okunye ningi izinto ezimbi ezizenzile ngingafisi ukuthi ingane zethu ziwele kuyona mfethu ngoba lento iqala from kugwayi uye ngokunyuka Nsangu uye ngokunyuka Insanga usayizwa ngithi uyanyuka ngokunyuka step by step usuklima lento kanje uzufike lapho ufike khona ngqi. Ungathini ngebehavior yakhe umntwana indlela ayiphatha ngayo nje khona esikoleni ngoba I think hamsana nebehavior nakho lokho ukuthi kuze kuhambe kuyongenelela kugwayi ngelela umfundi yini kumele iqashelwa abazali ngengane yakhe behavior cause ihambisana nebehavior lento ukuthi umuntu ezengene lapha ezintweni ezikhulayo ukhula nje vele mawaqala umntshontsho ungabhemi uyayibona nje zonke lezo zinto lezo yazi lezi ingane lazo cha kanjani most kodwa izingane lezi zethu manje sibulawela zona omabazi abasibulalele izingane zethu uthi umfana ethi manje ngisho ngiphuma kephi mina so angakabi nalutho la empilweni ephathekayo uyabona ukuthi lapho ke angikwazi ukuyithatha isinomi kanjani ingane yami ngoba ingane yami kunezinto mhlawumbe ezaziyo ngami ukuthi wena baba ukuthi understand angikwazi kodwa mina ngiyazama lezi zingivashele ngiyazama ukuyifaka endlini ngiyitshele ngingane yami ngiyifihlele ukuthi ngingabhemi wonke iyazi nje nokufika lapha kumina uyazi ukuthi ubaba wabhemi wonke kufanele uyabheda lento ya ungakenzi ukuthi ngibuya kukona ufana ukuthi nokuthi kuyabheda kodwa ke abantu abasibulelela mfethu yilabo bantu mfethu for example malume big house le ikhaya elikhulu leli kune room ngaphandle abafana yabo njengoba le ekhaya kune room abafana indle enkulu le indle yabafana le uma ngabe la igcekeni kunuka ugwayi ukhona wena umzali ugwayi uqhamukaphi usuqhamuka kulendla ngithi mina mangifikile mhlambe ubhuti nombaba omncane ayikho into engizoyikhuluma ngokwazi njengoba lengane ibhema la endlini ugwayi uyanuka la igcekeni wena suthi uyazi uya understand button
sokhuzane ke lapho ngoba fana bayibhemele egcikeni oqala nje ugwayi thina sifunda ogwayi sasibhemele amahlathini mabro mahlathini phakathi sicasha sifunda isikole ongeke usibone lezi zibhema na full uniform zifice ibhema mina ngincane kakhulu izibhema ngaphezulu kwabantu abadala kunathi obaba bemizi ibona ngane full uniform othi umuntu akayihloniphi yena kuyafuna ngekusalunga manje sakonakele but sizozama nje mina ngifuna ukubalwela ofisayo ukuyeka yabo lo ofisayo butwa uzama ngawo wonke amalutho imsizi ongafisi kulungile uzobona naye uzofunda kulawo maphutha umuntu afunde amaphutha kona izokwazi ukuyibuyela afunde kuwona amaphutha no ayisibongile mfowethu isidla amaningi esakeni yebo ngicathi sifundele ukukhulu mfowethu ohambeni lempilo yakho indlela egilise ngemkhubi unga kuningi professor mina ngisazokushalela ngoba inamba yakhe ikhona zokufota la WhatsApp ubona nje kuningi bafu yeah noma kumele uhambe ukucabanga ubuye abantu bayathanda uyazi thene okunye ngeke ngenze njani ukuthi mina ngumuntu ohlukana nekepesi ubothi bese ngilate ngihlukana nekepesi mina marazi ngikhohliwe le nto bengiyibhale phansi ukuthi bengidrafte kwiphepha roughly ukuthi sizothi masixoxa ngibuke la ubuye umqondo ngibuke la ubuye umqondo yazi ngithini mina kumele ubuye for upart 2 yeah ukuze mhlawumbe sokwazi isikhave nezinye izinto ogcina ungakwazanga ukuthi uyikhave because ngibone nangendlela esithema siqala ngayo ubune understanding yokuthi ngathi unganqamulela kodwa ngathi mangikukhulula then wase kusinika lento esifuna akancane ngakhulu yafuthi so yakhe plan no ake ngivaleke ngendlela yakhona nena bendlondleni ophapha ekhanda kamenzi indaba lo muntu omemeza athi yakhalela uthi igula lika Jama lichithekile awunina besiqhwaga bathi siyadla sindlondlobele sibeke isihlanga amadolweni igama lami uprofessor ngwamkhize ngidabuka phansi kwana ngoma esigodini sapho umthetho sohlangothini lakamandlakazi siphile esikhathini esibike mfowethu imkhuhlane ithe chithe saka abantu abachathe abantu abaye emakhemisi bethola izinto zokuyivikela imkhuhlane iphumile and uheavy ngendlela eyisimanga so siyacela abantu bayibheke sibonga futhi nokusupport uhlelo bafowethu ngendlela elisupporta ngayo siyacela abantu bayijoin membership because membership izosilekelela ekuthenini uhlelo lukhule ukukhula kohlelo luzokwazi ukuthi liqhamisele nezinye izinto esifisa ukuthi zenzeke ezingenzeki mangabe uyaqala ungacindezela usubscribe button ucindezele nebell ezokubeka emathubeni amahlakhulu ukuthi makhona esinye isiqepho nesiposayo izokenqeza ocingweni lakho uzothi mangena phakathi uzobe usitholela isiqepho sangalolo suku ngakho ke sancenga